Ngizocela nje ukuthi-ke ngidlulise ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngidlulise i-message from God, from the Holy Spirit, bangcwele, hallelujah. Ayikhulume nami izolo ngikhuleka ngiweshipa, wakhuluma nami ku-revision. Amen. So-ke ngithe ngiweshipa ngidumisa nje uNkulunkulu, ngimnxusa ngizwe ukuthi okay kungathi kuvaleke le-atmosphere, hallelujah. Ngamnxusa eside isikhathi ngoba uNkulunkulu uyanxusa bangcwele, hallelujah. Uyinkosi noma uze ebukhoneni bakho uyanxusa, wena osukuze wena osukudinga yena, hallelujah. Hayi ukuthi wena osukusamona ukuthi wozake, hallelujah, but wena osukumncengile ukuthi inkosi ngivulela amasango ezulu ngingene, hallelujah. Ngoba usufuna yena, ufuna so ngiqhubekeke ngikhuleke, then bese ngibona lokukhanya mangithi ngiyabheka ingilosi ithi woza ngitshengise a place of adoration and devotion. Jesu Kristu, amen. Amen. Ngicela ukuphinde ngibingelele nje abazalwane online egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Amen. Siyambonga bangcwele uNkulunkulu ophinde futhi wasihlanganisa ngaphakathi kulena ndawo, amen. uNkulunkulu ophilayo, hallelujah. Amen. Ngoba kaningi uNkulunkulu uma ngabe simkhonza uyaspecify, hallelujah. uNkulunkulu wethu ophilayo odalile izulu nomhlaba obizile mina nawe ngaphakathi kulela ndawo, hallelujah. Ungasiko nje ukuba nenhlanhla, kepha-ke kubizwa ngokuthi umusa, hallelujah. Umusa ufani nje nenhlanhla, umusa ujulile, senzela umusa nje bese ngaphakathi kulela ndawo sikhethiwe amazulu, hallelujah. So-ke uzubone ukuthi into kaNkulunkulu noma iyamuva kulelo bantu, bona ngokuthi-ke i-dominion of darkness, ubumnyama bu-oppose, hallelujah. Kube nempi lapho nanjalo usathane ezolwisa, alwise even indumiso bangcwele, hallelujah. So-ke ngithema ngibonile lezi army iza ngabona ukuthi okay njengoba iza kanje kunempi ngaphakathi kulela, hallelujah. There is war in the spirit bangcwele, siyaweshipa nje ingilosi zezulu ziya-assign ukuba zilwe on our behalf, hallelujah. So-ke there was war, nemimoya elwayo nayo ngale nkathi-ke nathi sithi size ebukhoneni bukaNkulunkulu bangcwele, hallelujah. Kodwa wethu uNkulunkulu-ke akaguqa kahluleli, hallelujah. Inyama iyona eguqayo, hallelujah. So akukho okungena noma ukuzohlasela bese kuphuma kuphila, ngoba umlilo kaNkulunkulu uyaconsume into ey'khulu, hallelujah. I-glory ne-presence kaNkulunkulu, imimoya imelana nakho bangcwele, hallelujah. So-ke sisenhlanhleni enkulu ukuba uNkulunkulu masim-invite sithi iba khona bese abakhona, uma ifika nenkazimulo yakhe i-exposes imimoya esuke ikhona i-operator, hallelujah. Kwenye inkathi imimoya abantu abahamba nayo bengaziboni bona ukuthi batshethe bangcwele, hallelujah. As one of the spirit that was revealed to me, ama-spiritual spouses, ukuthi abantu bahamba nama-spiritual spouses bangcwele, hallelujah. So as we pray ngeke was taking over, amandla kaNkulunkulu were taking over, hallelujah. Ngizocela nje ukuthi-ke ngidlulise ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngidlulise i-message from God, from the Holy Spirit bangcwele, hallelujah. Ayikhulume nami izolo ngikhuleka ngiweshipa, wakhuluma nami ku-revision, amen. So-ke ngithe ngiweshipa ngidumisa nje uNkulunkulu, ngimnxusa ngizwe ukuthi okay kungathi kuvaleke le-atmosphere, hallelujah. Ngamnxusa eside isikhathi ngoba uNkulunkulu uyanxusa bangcwele, hallelujah. Uyinkosi noma uze ebukhoneni bakho uyanxusa, wena osukuze wena osukudinga yena, hallelujah. Hayi ukuthi wena osukusamona ukuthi wozake, hallelujah,
bathi wena usukuncengile ukuthi inkosi ngivulela amasango ezulu ngingene. Haleluya. Ngoba ufuna yena, ufuna ukulunga kwakhe, ufuna intando yakhe, ufuna inhliziyo kaNkulunkulu. Haleluya. So manje wena i-atmosphere ivaliwe, yazi ukuthi okay sekukhona laba bobumnyama abakuvimbayo. Haleluya bafana. So ngakulida namazulu ke isitha sithi hey fasting wenzakala fastile nje. Haleluya. So ngalendlela ukuthi sifuna ukungiqeda amandla ukuthi ngempela fuze ngakulula ukuthi kuvuleke i-atmosphere. So ngiqhubekeke ngikhuleke then bese ngibona lokukhanya mangithi ngiyabheka ingilosi ithi woza itshengise a place of adoration and devotion. Amen. So uma ngabe ngibona le ndawo lena lisho nje njalo izwi lokukhanya ukuthi angel because ngibonile lithi woza, it is woza, I'll show you the place of adoration and devotion. So ke ngalo ndlela leyo mase ngabona indawo evulekile phansi engazuthi ke iphansi lakhona ligolide ngathi iglass nje. Then ama angels ame ulayini khona ame ngapha kukhona futhi ame ngapha. Haleluya bangcwele. Amhlophe ambethe okumhlophe ama angels. Uma ngithi ngiyabheka ezandleni zawo aphethe lokho kuthiwa ke strings of harp. Haleluya. Kukhona lokho kuphathwayo bese ngidlalwa kanje akuphathu lo suke kudlala. Amen bangcwele. Ilokho kuthiwa strings of harp noma ke strings of fly harp into kanjalo. So ke phambili lezingilosi uma ngabe zidlala lento isound yakho peaceful. Haleluya. Isound yakho uyezwa ukuthi iyakhuluma but ikhuluma nesihlalo noma ikhuluma nalohlezi isihlalweni saNkulunkulu. Amen bangcwele. So ke uma ngabe ngithi ngiyabheka phambili angiboni isihlalo but ngibona umlilo okube nokukhanya. Haleluya. So kufike umlilo lokuthi uvutha bese kuba nokukhanya okukhulu. Abheke laphinde losigebe samakhanda sidlala lokho kuthiwa i-string of harp. So ke uma ngabe ngibona ke lokukhanya lokhu ngibona lenkazimulo le then lapha kulo kuyakhanya ngibona ilokhunjana impondo noma le horn yelokhunjana ye-cherub. Haleluya. So ngibona lezi impondo lezi engazuthi ke zinamehlo amaningi but kuvela nje zona angiboni imizimba yama-cherub. Haleluya. So ke umongo lwasho ukuthi lezi impondo it's one of ama-cherub. Bangcwele. Haleluya. Ngoba sazi ukuthi intshe ama-cherub anamakhanda bangcwele. Haleluya. So ke ngase ngibona le ngxenye le yempondo ngiyabona ukuthi hayibo kunokuvela lapha kuyakuthopha but kuvela kodwa ngenxa yokuthi kukhazimula kakhulu imizimba yabo nayo futhi imililo nje yakuvela imizimba. Haleluya. Kuvela nje lapha. So kuthe ngisabonwe nje ilokho kuthe ngisabone lokho lezi impondo ezinamehlo angitshela umongo ukuthi lena i-cherub lena but isithwe uluyamlilo nokukhanya okukhulu. There are polisi izimpondo zebhuli. Usethi ama-cherub amakhanda awo ezawufola ama-angel asenzansi njengoba edlala le string of harp. Lo music lona ukhuluma noNkulunkulu, lo music lo futhi uyaphida. Haleluya. So kukhona ukuthi umuntu eplide ngelimi bese bakhona ama-angels aplide ezulwini hayi ngokukhuluma but through instrument. Haleluya. Iziwo uNkulunkulu ilanguage endumiso yama-angels. Amen bangcwele. So it was peaceful, very very peacefully. Kule ndawo lathi this is a place of adoration and devotion, the highest heavens. Zonke izidalwa nakho konke okulana devoted with power, devoted to the most high powerful king who is seated on the throne. Hallelujah. Konke okulana devoted kulo adoration towards the most high powerful king. So it is with the spirit of God aglama angels noma aglama beings cause the spirit of God cause these angels to move and operate in devotion. Amen. The spirit of God cause lama angels ukuthi amove operate in devotion, adoration. Usethi akikho ongena la uphile in this place ungenayo adoration. Hallelujah. Ungenayo devotion for God. Uthi ke ngalomzuzu tshela abantu bakhe. Hallelujah. Ukuba ke uba devoted uqala usuku le ndawo. Amen bangcwele. Kodwa uba devoted to the king uqala usaphila nyama negazi
la emhlabeni. Oh Jesus. Ashintshe ngoba usuthi uqala ezulwini ukuba devoted ezulwini mina ngisayoba devoted to the King. Hallelujah. So ke uthi uqala umuntu esaphila ke emhlabeni. Usethi ke uma usukule ndawo adoration no devotion uba more powerful and radiant ku spirit wakho you operate ngawo useve uNkulunkulu obizile. Hallelujah. Useve uNkulunkulu by being driven by good devotion no adoration. Usethi ke uMongcwele even izingelosi bangcwele. Hallelujah. Isekhona bangcwele. Hallelujah. Usethi uMongcwele even the angels kule ndawo ama-angels they go to war. Nama-angels aya empini, ama-angels ala ezulwini aya empini with devotion and adoration. Hallelujah. For God there is no hate and anger. Uma ngabe izingelosi ziyolwa ziphuma ukuthi ziyolwa nge-hatred. Hallelujah. Ukuthi siyobathuma amakhanda babenza abantu kaNkulunkulu. uNkulunkulu usithumile siyolwa. Awanye anger. Hallelujah. Awanayi anger, awanayi hate. They don't fight njengoba thina suke sithi somshaya phambi uxasulile awali uxasula. Hallelujah. Alwa ngokuba ne-adoration towards the King. Hallelujah. Abheka loyo osuke bathumile okuyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Because they are driven by adoration. Baya ngalo adoration ngoba omunye umuntu adoration no devotion ucabanga mhlawumbe ubathila vidavi. Hallelujah. But it is more kujulile kusilokho ukuthi ama-angels anama feelings ukuthi devotion elokethina thina uNkulunkulu. Hallelujah. But ke devotion is commitment. Hallelujah. Aya ne-commitment ngoba suke committed to the King, to the work of the King. Hallelujah. Emsebenzini ababizeleyo. So ke uyangifundisa uMongcwele la ukuthi nawo awali besaphula lamadimoni our fighting anger, our fighting ukudineka. Mawuthi ubizwa uMichael ukuthi uyokulela abafiki laphayana emkhathini befika ngeanger. Hallelujah. When they fight with adoration, for they serve God with adoration. Usethi ke uMongcwele devotion is gladly serving God and keeping His word even when it hurts. Hallelujah. Noma ngabe kunzima devotion it is serving the King. Hallelujah. Ngoba kusiko okuzoshow iKing okuzoba amasweet. Hallelujah. Abantu abaziyintando kaNkulunkulu ibuye ingabi mnandi. Hallelujah. So the devotion uchaza ukuthi you are serving the King. Ubuwena ufile you are serving the King even when it hurts, even noma izwi uze ukuthi eyahambisana wena neyakhe inyama. Hallelujah. So you are faithfully serving Him in doing things izinto uNkulunkulu azishoyo in details. Hallelujah. So even angels are worshiper according to the way He wants to be worshipped. Hallelujah. Uthi ke ingilosi sidumisa ngale ndlela uNkulunkulu afuna sidumise ngayo. Hallelujah. Bese sidumisa in detail, giving nothing and adding nothing. Uspirit kaNkulunkulu uyabacontrola ukuthi uwona olama angels, uwona futhi nokuthina omele utshela simdumise kanjani uNkulunkulu. Hallelujah. So ke usethi as an instructor futhi efundisa ibandla ngedumiso uNkulunkulu mangabe efundisa into usuku efuna ukuthi yenzeke ngalendlela ayifuna ngayo. Hallelujah. Akafundisi for knowledge but ufundisa ukuthi mayethi worshipeni bese aphinda ntshela futhi ukuthi worshipeni kanjani. Hallelujah. So uNkulunkulu as much as efuna uworshipa but ufuna uworshipa ngendlela afuna ngayo. Hallelujah. Njengoba lisho iBhayibheli ukuthi ke we shall worship Him in truth and in spirit. Hallelujah. Besiyo ichaza true worship ukuthi yini ingale kathi sinikela imizimba yethu. Hallelujah. That is true worship. Ukuthi indlela uNkulunkulu afuna uworshipa as as separate. Hallelujah. Si worship uNkulunkulu ngendlela afuna ukuthi aworship ngayo. So usethi uMongcwele lelo ngibonile ziyampondo esehlehla nami lezebhuli mawuzowazi ama-cherub ufunda iBhayibheli ngoba ngokufundise kakhulu uzokwazi ukuthi ke ngendlela isidaba lesi esi-powerful esinalamakhanda ehuman idlini bese kuzoba ke nayo ke ilokhunjana ibhuli bese kuzoba ilayo usethi njengoba ngiboneke mina-ke izimpondo zebhuli it is not good consider nje ukuthi hayi kuvele nje isithombe sandlula uNkulunkulu akavezi kwivision into eyiconsident noma eyimistake as much as ngibone kancane lapha lezi impondo zebhulu but uthi
ingoba njengoba ngibonele uNkulunkulu communicate into ayifunayo ngalesi sikhathi ayifuna ebandleni. Uthi ngalesi sikhathi ufuna ibandla libe nama-attributes ebukhulu. Hallelujah. Cherub as they kunama attributes ebukhulu, kunama attributes elokunjana endlini nawe lion. Hallelujah bantwana. So ke ifuzowazi ngalama attributes uthi ngalesi sikhathi uNkulunkulu ufuna ibandla libe nama attributes ebukhulu esazi ukuthi strength, steadfastness, bese devotion, ibuyela ku-devotion. Hallelujah. Ba-committed nomuzi ukuthi siphambane. Hallelujah. Ngoba ibhuli iphiwa amandla ukuthi ithwale njengoba yasho umpostoli ukuthi uJesu wasithwalela. Hallelujah. Wezwa i-weight of izono zethu emahlombe akho akhuleka eGetsemane lithi wayezwa lo mthwalo. Hallelujah. But kwakhuleka ukuthi kungenzeki yakhe intanda kwenzeke kaBaba wasezulwini but wayifila umthwalo wezono zethu. Amen. Amen bangcwele. So lesibuyisela lapha yana kwibhuli lapho nasibizelwa ku steadfastness. Yabona uma ezokhuluma steadfast usuke esebona ukuthi kukhona abazohlangabezana bese bengabi wise, bengabi steadfast, bebe firm. Bam. Hallelujah. Kufuneka abazoma ukuthi uNkulunkulu wayesho nje angazi bangcwele ukuthi endleleni kusazohamba kanjani. Hallelujah. Yazi indlela ihlezi yamaswidi yebiyahamba uma ngabe sidwaliswa ngalezi zinto zasezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Amen bangcwele. So ke uthi ibandla uMongcwele liyashoda ngo devotion. So ke God can't use ibandla as he pleases uma ngabe linama excuse inyama lilalela inyama. Usethi angel our schedule, ama-angels our postpone when it comes to intando kaNkulunkulu athi baqoqa ungasifana ney'ngilosi sila emhlabeni. Hallelujah. So kuyicala ukuthi uvaniseke ney'ngilosi kodwa ungafuni asaywa iking. Hallelujah. Thina kuthiwa sifana ney'ngilosi sila emhlabeni thina esizorescue ama-souls. Hallelujah. Ingelosi ayi-question bangcwele. Hallelujah. Yenza intando kaNkulunkulu. So uthi ufuna lapha azoyenza intando yakhe. Usethi how do you call yourselves the workers of Christ if it still goes ngendlela noma umuntu isahamba ngendlela yakhe bangcwele. Hallelujah. So i-devotion is not praising God with nice praises amagama fethi, kodwa i-devotion it is i-willingness okwenzeni lo uNkulunkulu athi kwenze futhi ekwenzeni exactly. Sizobani bongcwele. Hallelujah. Yilapho abasenza uNkulunkulu ngeqiniso kuyilapho abanefaith. Hallelujah. Ngoba ngempela uma ungenayo ifaith uzobona esho uNkulunkulu yidala uthi ngifuna ngaphi. Uqale manje udoubt ngoba u-understandanga lo bizile ukuthi nyuka lentaba. Hallelujah. So kodwa uhlala impilo yahlehla ethi ngayuka kanjani ngedwa ungekho Nkosi. Hallelujah. Ukuyinyuka nawe ubambisana. Ijeni yefaith le. Uye ngathi uthi kubula kwababhubhayo. Kodwa babangabhubhi ngempela iyayenza isenze. Hallelujah. Amen. So ke ukwenza into uNkulunkulu wanginika abantu engivelela abantu. Kunesikhathi la uNkulunkulu mayengiyanga nabantu ebesethi hamba ngasese ngoba uma ungcwele uJensen yabona uNkulunkulu ukhombisa ukuthi ngisho ngasese. Hallelujah. But hayi namhlanje amen. Hayi namhlanje ukusiza ngendlela yakhe. Hallelujah. Sewusethi khona abantu abangayenzi bakafiki eyenzeni intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Akusiwubulwa lokhu kaNkulunkulu kodwa kusawuthanda. Kukhona abantu abehleli khona bethe ukuthi siyona indlela kodwa bekhola ukuthi uNkulunkulu engakhuluma. Hallelujah. But senzele umusa ukuthi do not fight the word of God kodwa thathe njengothando ukuthi hayi ngivelile ngibonakele Nkosi unomusa unothando. Amen bangcwele. So ke uMongcwele ukhulumile wathi kunabantu abasathi shy away and others they ignore bangama people pleasers abantu. Kukhona abangasayazi kwentando yakhe kuNkulunkulu ngoba uMongcwele usegreen akayi-communicate intando kaNkulunkulu kulomuntu. Hallelujah. Ngoba ngeke uyazi intando kaNkulunkulu ingekho communicated kuwe. Singaso sonke isikhathi la uzoshunyezwa khona uspoon feed. Try ukuthi fast thandaza. Hallelujah. Kumele wena intando kaNkulunkulu indlela yakhe sensitive ukuthi uyolanda ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho. Hallelujah bangcwele.
Sokuthi uma ongcwele-ke kuyenzeka ukuthi athule abantu bengayazi intando yakhe ningayazini obviously ngeke uyenze phela ngoba umazi. Usethi-ke kunalombuzo nje ethi ngudlulise bangcwele umbuzo othe wangithinta Nkosi yami ukuthi-ke bazoya kuyiphi izulu na? Haleluya. Bazoya kuyiphi inkosi na? Haleluya. Uma sinenza intando yenkosi esizile senza eyayiphi inkosi bangcwele? Kumele ukuzele ukuthi inkosi njengoba ingayenzi intando yakho ngoba there is no empty space. Ngenze kabani? Ngenze yiliphi izulu engiyakulona? Oh Jesus. Haleluya bangcwele. Singafithi ikhohlise lesithi glory to Jesus. Ijulile indaba yokukholwa. Haleluya. Kumele uhambe ngabe ubuye nganeno isabe uNkulunkulu umazi. uNkulunkulu okubizile. So sethi abazibuzeke nabo ngoba it is a question that stands. Ngizowafunda amagama bangcwele. Haleluya. Amen. Ikhulekile kaningi ngoba nginakho nje nalokho ukuthi siyami angifuni ukuphisa intando kaNkulunkulu kodwa ukuthi awubaba ngasho akusiko-ke yami intando kumele yenzeka. Amen bangcwele. So-ke usethi devotion le so i-devotion itheni akusiyo half commitment, so i-commitment. Abantu aba-willing ukuthi-ke kunomzalwane nje washo into lami engithusa willing wathi abantu impela baba nomama angifuni into ezoba isiphazamisa. Haleluya. Ngicela niyikhulekele ngoba le nto nje ngizoyishiya manje ngiqhaza noNkulunkulu. Haleluya. And futhi uyayibona le nto kwale ikhaya wathi kodwa nimayizongihlukanisa noNkulunkulu wami ayisali. Haleluya. Ngabe yini wathi uyiclose makuthiwa leyo nto ikanjani kuya kude nayo uyakuzala noma ukuzala noma ukhava nenkulu kodwa nje athi khetha uNkulunkulu. Haleluya. Kungasiya ama-lips nje ngoba ikhona le nto sikhetha wena nje Yesu mase kufika isikhathi hawu yabo bekhona nje leyo nto bazothi bazo-understand. Bangcwele kulaba-ke ngizobabiza okanye ngizofunda nje phansi indlule ngiyafunda nje ngifuna nje ukusheshe indlule ngiphansi ikhumbe ngisheshisana hayi ngoba bezodiwe kodwa abayolungisa. Haleluya. Bane-assignment there's a scripture they pray ngale scripture lesi beninxusa uNkulunkulu bamcele. So-ke akusho sebekhikhiwe mazukwini kodwa izulu babonile besathi uyashoda lapha. Haleluya. Ngoba kumele sibonwe kuqala ukuze sigcwaliswe. Haleluya. uNkulunkulu uyagcwalise ngento obona ukuthi oyithini bangcwele. Haleluya. Kodwa wazi uma isikhulumile ngizobana ukuthi ngiyadinga lokho ngigcwalise Nkosi. Kodwa manje uhamba competition uzobana abantu bizini ayiyena nje haleluya bangcwele. Amen. Akuhanjwa ngenyama Nkosi yami kule ndlela ngoba noNkulunkulu uprofethi kunikeza igama ukubhala nalo lomfona lapha yena lo kanje awubi nabo ngoba uyokusonje awu uyabona leyo ujaji umuntu ngokomzimba ndawazi. Ngicela ufunda so kuyabazalwana bayokhuleka ngizoqala nje-ke ngifunde-ke la abazalwane kade ngikhulekela udevotion endleleni. Ngizodlulisa-ke la message. These people are not willing to carry the cross for the sake of Christ. It becomes uncomfortable, and those who ababuye benze izinto abanye babo engifundile phansi benza izinto ngama-10 abo. Haleluya. Bathi noma benza ngale ngathi izinto devoted yes bese ishintsha le nto enza ingcono ngiyenze ngendlela yami kodwa bona ngizokusenza phela fana nongenzi awenzile. Haleluya. Ngoba ubizele kwenzeni umsebenzi. So these people are willing to carry the cross. But underline ngofunda abantu ukuthi they are willing. So uNkulunkulu uphinda kubheke no willingness ukuthi besithabathe isiphambano ngithekile abantu abathi ngumane ungilahlekele. Haleluya. uNkulunkulu ufuna yena. Haleluya bangcwele. Ukhona laba abangqondo ngathi mase kuthiwa ngikhethe kumangqulunga noNkulunkulu uthi ngokhetha uNkulunkulu. Haleluya. Amen bangcwele. Usethi kanjena-ke laba-ke badinga ukukhula ku-devotion ngokuthi babaliwa kusho ukuthi sebe-perfect noma ba-more righteous noma bona nabo abasadingi into elukhuleko. Hayi babizele ekukhulekweni nabo bangcwele. Haleluya. Ngoba nawo lo devotion abanawo uthi uma ungcwele nje usamncinyana
futhi-ke they do uncomfortable things for the sake of God. And futhi-ke khona baba willing to even do more, even kubabiza ubuhlungu, discomfort yenyama or losing. Not kuba perfect or more righteous, but bathe lithe manje babuza labona more devotion. Amen. Engabalanga lana okushuthi bafola lapho ukuthi bawukhuleka ngescripture sokucela devotion. Amen. Amen. So-ke usethi kanjena i-prayer uqande lebhayiphansi kabangcwele abazoyenza izwi lisithande kangaka ngosiyami abasayocela i-devotion beyocela ukuthi inkosi nakho kepha lokhu anginakho wena usuvumile wangihlolisisa. Yazi-ke uNkulunkulu uthando usethi labangena devotion bacele to repent and pray about devotion. Devotion is available to those who seek. Those who seek, they should find. Hallelujah. Amen. Or they shall find. You said again, Romans 8, verse 82. For 3 days, they will ask and by faith receive this devotion. Romans 8, verse 82. God uzoziveza kubona kakhulu ukuthembekile. God is faithful. Amen. Bese laba nabo-ke ekuthiwa ukhona nomnyaka devotion abaqhubeke becele ukugcwaliswa kuwe. uMatthew 25 verse 29. Bengazoletha igama lingale glory to Jesus. Cha. Siyocela bantwana nathi ukugcwaliswa kulokhu okuncane sinako. Amen. Ijeni ifuna abantwana baqala wathi hayi mina sekudedile. So-ke the message of the Holy Spirit yazi-ke as I'm standing ngiyangivulele ukuthi kulabo abafola ukuthi badinga devotion labanawo bayaphazamiseka bangamthandi uNkulunkulu. Haleluya. Bayaphazamiseka. Kuba nje nalezi iphazamiso kancane. Haleluya. Bamthanda uNkulunkulu-ke bese bakhona-ke ikakhulukazi ukuthi abasadlala nje bancane. Haleluya. uNkulunkulu ukuthi aziveze. Umuntu angabi devoted kule ndawo uNkulunkulu ngoba akayenzi isethi, akakabi isimanga. Haleluya. Imvelo yakhona ayikakabi nale velo or the heavy weight bancane. Haleluya. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu-ke anibusise imessage yanamhlanje ngicela ukudlulisela nje kuNkosi egameni likaJesu. Amen. Amen.